Lazda i Nikola na mesta. Hop! 4-6. Mogu ja se pratiti. Ja sam 4, mogu ja se pratiti. Mogu ja se sesti. Ja sam 7-6. Atletski klub Mladost Zemun je osnovan 9. marta 1954. godine. Pre njega je postojao Atletski klub Jedinstvo iz Zemuna. Pre toga je još bilo za vreme Austro-Ugarske, da li je bio Zemunski atletski športski klub. Na području Zemuna je 1926. godine održano prvo prvenstvo Kraljevine Jugoslavije u atletici, tako da atletika u Zemunu ima duboke korene. Najznačajnija dostignuća kluba mogu da se podele na pojedinačne i ekipne. Može isto tako da se podeli na uspehe kluba u juniorskoj konkurenciji, pionirskoj konkurenciji i tako dalje. Tako da bi ja izdvojio najznačajnije seniore kluba kojih dugo i nema u klubu, od kako sam ja ovde u klubu. Klub se bavi isključivo mlađim kategorijama, jer nema uslova za seniore, nema ni stipendija, nema i ekonomska moć kluba je mala da bi se, tu je u Beogradu isto i Zvezda i Partizan, i oni obično, naši najbolji atletičari uvek odu u te klubove, tako da bi mogli da kažemo da najbolji atletičari u istoriji kluba su Janoš Hegediš, koji je 1976. godine nastupio na olimpijskim igrama u Montrealu, onda je ponikao u atletskom klubu Mladost Zemuna i rekorder Srbije na 800 metara Slobodan Popović, i Dejan Joković je isto član štafete 4x400 metara koja je bila najbliža bela štafeta do ne znam pre koliko godina, četvrti na svetskom prvenstvu. Branislava Gak, sprinterka čuvena Zemuna, koja je bila najuspešniji sportista ženski u Zemunu u 20. veku. Što se tiče ekipnih uspeha, najveći uspeh kluba je drugo mesto na kupu evropskih šampiona za juniore 2004. godine u češkom gradu Ostrava. A što se tiče najboljih juniora kluba, tu smo stvarno mnogo imali uspeha i dobrih rezultata, a oni su obično, kažemo, otišli u druge klubove. 3,70. Uslovi su da ne kažem sad slabi. Razumevanjem opštine Zemun, koja nam nije nas sprečavala da ovde malo sredimo prostorije koje koristimo. Imamo i mušku i žensku slačionicu, neku improvizovanu teretanu. To održavamo, to je od 1954. sagrađeno. Onda imamo atletsku stazu od šljake, 400 metara. Isto ta staza nije renovirana sigurno više od 30 godina, tako da raste i trava. Na stadionu nema ni tih mašina kako treba i održavanje verovatno nije adekvatno. Imamo dve staze tartana koju od 97 metara u sklopu skakalište za dalj i proskok, to jest jame za skok. To nam je pomogao profesor dr. Nebojša Popović, koji je donirao svoje lične sredstva da bi imali uslove, bar donekle. To nam mnogo pomaže u radu sa sprinterskim disciplinama i skakačkim i preponaškim. Uslovi su prosečni, mislim dobri su uslovi za razvoj mlađih kategorija, ako se radi sa ljubavlju i ako se sve to održava. Što se tiče rada sa vrhunskim nekim seniorima ili juniorima, tu već manjkamo s uslovima, ali eto sad se napravila nova dvorana, pa možemo tamo da treniramo. Zimi, snalazimo se, pa bit će bolje. Perspektiva kluba je i dobra i neizvesna, kako bih rekao sad. Mi imamo dosta članova, imamo oko 100 članova, imamo atletsku školu, rad sa pionirima, sa juniorima. Ovaj posao i rad sa mlađim kategorijama traži mnogo odricanja, mnogo vremena, mnogo rada. Atletika je sport koji ima 24 muške i 23 ženske olimpijske discipline.
i stvarno jedan mnogo širok dijapazon disciplina, kategorija. Taj razvojni put od 13 do 17 godina, veoma mali broj klubova ima i trenera, zato što tu treba najviše rada i ljubavi i znanja. Svi bi da rade do 12 godina i posle 18 godina kad ih sve naučimo. Tako da, eto, koliko možemo mi se trudimo, tu smo u samom vrhu Srbije uvek godinama. Tako. U kadar, ušao si u kadar, vidi maš na kameru. Stani ispred kamere i maš.